0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Mwancho murigereria na gusogeirie bwairire buyande onsia sogende tokoba kubatia meroberi itokuruba gakietego ikira chinga kibunechi enga kibono yaragire EYEMO ya bono mogoro bali tukolia Jumapili chi tarikinye chumutenyo kabiro mwaka wa 2024 kerenke kenene no kwenekia ngatwanyalire koba etogo komanyinganya koba gwateka kuruba kietego ikira se chinga kibunechi ndongo semeria ngano gene tokoba kwego kya kwemanya na boigo gwesemia kubatakana nemeroberi yo togendre tokoba to kwariganiria haseri tuko ligima chinse merongo ebere na inyama tukatano nabere omwancho murigeria ye wiki sanga amona nche onyara ko bokomanya na kenyere ko bagwateka bariki baito bamangana mayani go bagento ko bakweneke bebusuire ase chinsemo asekerenga gyoko yasangaliria twanyara ko batoko sanga naye aselibo elimo na mange hanyare ko bakogendera gati yabo omochumbu be constituency ya Nyaribari chache zairi chanda osyolia bene omuroburi bwena ni wechi basari go chia Savannah Beach University Bochi College asali tuko lero ngati anda mange sanga amrentwe kuromo chakano wekero moyo ngura nanda sika kitari getambe tunyara kabato gusanga munaye Petra Mokeira nero kwenekea buna haichivi chamune liyo kichago chira senchira yobo ikiranu mwancho morigereri nyiraboigo AMAYIA nabo gosanga amona into gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News naboigo gwetera se website ya www.ndizitv.net iretera nengoro kwa JOSEPHAT AMISI Gokwarigane tunyara ko batugusanga amonaye goikera omweli nyuraboigo kera litukolia Jumapili nigo togochitwa sanga amona bagani baito babwate obomanyina gya kogera litukolia lero nigo togochigosanga na omosomba onyasaip akoronga prophet Nyabuto Nyamura oyole omochaki bwe kanisa elia ya Founder Holy Synagogue Church igotoka asensemo ya Kiogoro ingi togochiko batogokwanera asobwanga go mwancho murigereria nigo anene wa makweli anyareko baga kubwatania abana anene ayarengita abana be ekegori egeke kiabasai abangi banyareko bagusiria obugima bwabo ase chinyumba cyo kwego kya kubwatekana anene nagochakia omeroberi yo bwanchani gwetera ase mitandao setomenyete nigo bona Bible wabwato bwobanga abana babo barachiskuru na sobokore mpale bya osenenga na tarachiko bato kwana na abo gotenda ko bato kwebori ne nigo taranyara ko bagakora ensemo yaye ne serikali asubanga gotwarenga nganonye abageni kurwa chise chisiko bagotoka imense ya Kenya babwatanirwa mono bosalia ekera bagochiko bakurigererwa baeneke nganonye mbabwatino chi passport chogo imense ya Kenya na yanke ayutarachiko bato kwana rekerengeri kya niribori liago lirabelenge nchokigima emmaragoba ya bono AMAYIA ENSA EYEMO ya bono mogoroba nigaguchaka kurwa se constituency ya Nyaribari chase ase omobunge bwe constituency eyo zairi chanda nyara kwa bagosio lya bene omoborobeli obobwena ni chi basari gochiase abana anenebe chi university na boigo chi college omorobeli nyara kwa kolekana ase skuru ya nyagutako kwana kurwa se chinsemo echo nigo zairi chanda anyara kwa bagotebanga omorobeli yo nigo anyara kwa bagakweneke kubatana bobsabaye kurwa se chi abisi chi constituency eyo ngano nyara kwa bagoikiranirwa asenchira yobwasio ku omoliki oito Evelino Sero nanyara ko baga gwikirana ase omorobelio yo nago twariganiria horobotiro kubwatia
Nigo omuchumbo nyaribari chache za irijanda habaga wasioria umuroberi obwoko bwatokachi basarigo chia sabana be university na boigochi college asebunge yaye umuroberi okorekana segeti kyanyaguta gokwana nigo janda aliyeirabu na nigo umuroberi yokorekanire asenchera ere yobwasioku. Leo tumekuja kuzindua hii basari kwa sababu mnakumbuka nikiwa nina campaign niliwaeleza kwamba ni lazima na ni muhimu tuhakikishe watoto wetu wanasoma. Basari ilikuwa inapatiana kulingana na nani anajua nani ama namna gani, na haikuwa inafika kila mahali. Hata wengine walikuwa wanauza basari, na unajua basari ilikuwa inapeana shilingi 2,000 na shilingi 3,000. Nilipoingia katika ofisi nilisema hayo mambo tutawachana nayo. Watu wote, wazazi wote wa Nyaribari chache lazima watoto wao wapatiwe basari. Ama namna gani? Tinga kiechio nigo janda tebire obisi yaye kobwatrana ne company yomorero ya KPLC nigo bachakire kobeke stima ase chinsemo au echio chitabwati. Unajua tumekuwa na shida na masuala ya stima. Leo wakati tunakuja tulikuwa na watu wa Kenya Power hapo Nyandrema wameweka lines na tumekubaliana Nyasaye akipenda kesho kutwa transformer itakuwa hapo ili watu wetu waweze kupata stima. Pia tumekubaliana katika last mile connectivity. Tumesema kwamba hapa Munuri, Matongo, inaitwa nini? Nyaora, alafu mahali nyingine inaitwa Maroba. Ni Maroba ama ni nini? Mareba. Hapo nimepotea kidogo. Mareba ndio hiyo moja. Hapo Mogorora, hapo karibu na kwa kanisa ile ya SDA, na hapa Bokebo. Nyanderema tumemalizana nayo. Hiyo story ya mambo hiyo tumemalizana. Tulikuwa na mheshimiwa hapo. Tuko na mipango ya kuhakikisha stima inavurutwa, stima inawekwa kwa kila kijiji hapa Nyaribari chache. Igoro yoko muswa kwa mache ni gatebire serikali yabwato kire chibesa go chiase county iriko sira umurobere wa mache go chiase chiskuru nabo igo emeche aso murobere wa igo bwebwaga chibwechpara ogendrete kwene kiwa chinsemo ao. Mimi nitatembea hapo na nitakuja na tutatengeneza hiyo maneno. Tukaleta rais pale Kegati, na sasa shilingi milioni 300 imepeanwa kwa county government, ambaye sasa nitashirikiana na MCAs wetu tuone governor tuhakikishe pipes na smart meters imewekwa katika kila kijiji ya hapa Nyaribari chache constituency hii yetu, ili watu wetu wapate maji. Hii mambo ya wamama kutuma watoto kwenda kwa mto kuchota maji, wasichana wanaenda kuchota maji, wanatumwa asubuhi kuchota maji na kibuyu, wakirudi nyumbani jioni kibuyu imejaa namna hii. Hiyo maneno tumekataa kabisa. Ya kuhakikisha barabara zetu zote zitatengenezwa. Nilipoongea na rais wetu Mheshimiwa William Ruto, tukakubaliana na rais kwamba huyu contractor Mchina mwenye anatengeneza hii barabara tumeweka kwa hii budget, atalipwa pesa karibu milioni 400. Akishalipwa hiyo, sasa atarudi kwa site waanze kutengeneza hiyo barabara, iwekwe lami. Hii barabara inapita hapa, tuhakikishe watu wetu wamepata lami bila wasiwasi yoyote. Janda ni goboigo abagania abanyaribari komwachinga ki iryogo ikerania chira cha magendrob na bete gakubariera. So mimi nataka kuwaambia watu wangu wa Nyaribari, gaki ama sikani, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe hii vitu. Wale ambao walikuwa kwa uongozi kwa miaka karibu 10 wamekuwa hapo, munaona vile ilikuwa. Wakati mimi nimeingia mwaka moja, watu wanasema janda ngayare uchire utamire ngayare gaki. Mbele ya Nyasaye utamire ameenda wapi? Ngoripoteri ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono umuliki oito Evelyn Osera soroboti urwase nchira yobo ikiranto tigarete ase umurobelio yobo kwena na ebasere nigo aba MCA akurwase ward gosakurwase constituency Nyaribari chache banyarako bagwikirana umurobelio oyobo bwenani bwechi basere gati yabo no MCA bwe ward ya Kyogoro Walter Obare mo chache na bigo MCA bwe ward ya Ibenosti barika banyarako bagoteba bigo barachiko bakwenekinga babwate sirie ABC yo
omochumbe likwenekia buna abamenyi bechi ward chabo banyarire ko baba gwikiranirwa amone chira cha mageno nyarabo nigo Walter muchacha nyara ko baga kumuboria omochumbe oyanyara ko baga kwenekia buna ogochakiwa ben no koroto twa kumurubiri bukwaga chokwe polytechnic asenseme nyaguta nabwo kumuboria anyare ko baga kwenekia buno nyarire ko baga kubwaterana amone serikali enene asogokora omochando bukubura kwemeremo gochia basanene ko sewodi yo ya Kiogoro. Mheshimiwa Chanda kera mwako oli no alenge yantrogo akatoletere basari na lero teba no ali nyaguta ototebito mokobe mbobe twakolire twanyoliro mochumbe ogotokonye michando eliete lichanda yokoranga kama ite michando tobwate tali gotokonya igo mheshimiwa ere no arabisi emiaka 10 na intunto mugwatisi ate emiaka 10. You are a friend to us as your MCS, because whenever we call you, you always listen to us and you've always given us your ears. So that one itself will help us improve Nyaribari Chache. And personally, I feel that the calls that I make to you, they have always supported Kiogoro Ward and people are feeling your presence on the ground. So thank you very much, Mheshimiwa. Mheshimiwa, there is an institute that was established here, that was to be done here. That has become a thorn in the flesh. These people want that institute established here, and that is your prerogative. I know with you that is possible. Wakati hizi nafasi za polisi zikitoka ama nafasi za walimu, tafadhali Kiogoro Ward kuna a lot of unemployment. Angalia hawa vijana wetu wawili watatu, utusaidie na sisi tukiendelea kupigana county, tufungue opportunities, tuone kama tutachukua wawili watatu waingie kwa county. Tokoska motwe ime county ya Nyamira anene kurwase constituency ya West Mugirango nigo ya mate EYEMO kurwase kenyorokia kianginda bo samaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nyareko bagegweso kiana koboria basamaria baya banyareko bagweso kiana koena na obokonyi gokyase ya mate yo linde banyareko bagosira chiseme cyabana babo babere korengana ne ya mate yo niwe yatabirebo no gwikirabo niga bana babere bataranyarako bakogenda nechi semichebo anene gosoa asekerasi ya kianda maiga yabara gukora amatemu amane kerasi kia gatano na gatatu umwaka onyarete koba gogoeta Paul Kapokara niganyara kaba wikirana senga eyo na gusanga amana intoro voti irokobwatia na naitwa Kisii kwambuko yai katika kijiji ne video yega ya sara se mitandao abana baiga babere alano bale na Kisii kwambuka abo bakorogotemo kwabo gwikiraskirigia gatano na gatatu na gweta buya umwaka ulio etako wikabono tibaranyara ko bakwenda skuru ende yonsi abana mbwate batatu aberengo cyo ngore form 1 na ro form 2 ana kulingana icyo gwaso yana tinku enyara timbwate bese ndo tinga ala fere skuru na kio kirerete esabari ya omusaki Ndizi TV kurase county ya Nyamira gutarire kenyoreke igagia kianginda ekyo gegotoke mehye ward ya Busamaro ebunga ya West Mugirango county ya Nyamira elio koene kianga abana ba emechando bagweteraniriye yiga yakire arani obale ago tunyambare primary agwata magisterian 35 kesia kwamboka agote kurwendo inyo Kajiado abwate 276 abona sibatakire ko chuin mongoli secondary school usanga amo naise abana baiga asilieta David Oyagi nigagotwerera buna kiniri abana bae asobota kobonene na wikabono tabwati bisa gubinde byonsi ebyo biragera abana baiga babere bakorogotemo kwabona gwetabuya osoa asekras kiriya kyanda Oyagi boigo nigakwerera omukioye bunatemire kunyarako baga guseka sigira abana baiga usembaswe asekras ya kyandako nigo taraibora matunda gwekabono wondi kera admission babantu ko admitted teres 17 ngikuruiri bono singeza bwati bese mugambi na tema nkando bakabo mongare basene tuito nkanyana tayo tarenge buoyo egento boigo abamate baye bakunyarako bakwenekia nga nonyene video yabe kwa so mtandao umama toyega ni ganyarako bagakujebeka kubwatekana mu nubotako bonene ubwarora na kugania abana bega bakonywe likuruisiko na kugendelia masomo abo Samarita nguru kuini morabo sire
Nsegondi jirani ya David Oyagi inanyoranga abana bambara enda skuru twari wapiria saba gambi baito well wishers bakonya abana aba banyari ko bakoende skuru na libarache kokonya baibiri babo kuchimotuga ande bekonye boka abanyene ningana Gladys bosuburi yoro mutuleti bwe kenyodeke gakwerera na goteba nigo batemire kunyara ko bakoene kinga abana abegan kugenda bari skuru kurende kubatikana mu butako bonene borasenkeye oro nigo basabira abasamaria baya ko babwatesia parengana nje buno mugambi arona banaro chenga igetirongero asumu gakuria ekwete gukora kindi ninkali ngana batogo saba eserikali emubwatisie mukonyo mwana nyore no yomo nera sugurikire abandi ningana boigo eamatega yaenekire nakugania abasamaria baya gwesokya unenjire yemo yoko batoria abana bega kwebwatania ase skuru aho somo msio itoga Charles Kiganda Mpiane Steve Senator Mungare gafana nyaribo beso kisibari pato bankonyera abana baiga babere nigo bakwerera chindoto cyabo babwate nabo gokugania gokonyo bunenjire yamo yokerania chindoto cyabo ndito gosomera pilot bona singinjwe buri bani babwate bese ndito mundangonya angire skuru ngende kwenda n'amasomo usabandu bensi abana ariko ngonye ngende skuru ngende n'amasomo anyari bungirana na kongere skuru nanyasa na musisini ginko reporter getaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV kurugega sekenyere kiagia kyanginda inche kongoro kwa Polycarp okara Ndemono Polycarp okara asoroboti urukurase county ya Nyamira mwanchu muri no gosemeria buna bali babwato kugania okuya basamaria baya nabo igo serikali county no nya serikali enene nyare ko bage gweso kilini nyare ko ba gego ikirania okugania kwa NKU elinda abana banyare ko bakogendera mu nikisemi cyabo banyare ko bagweko nyase amatukale motwe togoska motwe hanene toligererie ha yanyare ko bakorekana uchichinsemo chinde chense litukolia lero nigo omuraibwense Daktari William Ruto nyara ko bagakora abaraibande anene kurwa ase serikali ya Kenya kwanza ase omorobere gosomoyega bwa masaba nyara ko bagakoreta ama babwatani vegidini yanyara ko bakorekana ime county ya Kakamega no nyana bonigo abarai kurwase county eyo nabo igo barai bande bakisiasa banyara ko bakomwenekeria omurai Ruto buna nigo bachiko bakubwatana na monere asekerenga yo kweneke buna bakenya banyare ko bakwenyorera amagendero no nyana bonigo William Ruto bigo banyara ko bagakuria eira yo gotigo taligereria ensemo ya kisiasa abarai bare korende kwenekia buno nyare ko bakubwatana na barabo elio kwenekia buna amagendero anyare ko gagwikera chi county ebalino sero amuna mange igorero batyorwo Omarai wense nigaigerera obwagachi bw'ekinyomba kyerigorire inse oyogokonya ase amangana anene yokoleta magendro imeyense ya Kenya. Former Prime Minister amesema yeye anaamini affordable housing. Sasa story si imeishi hapo. Sasa bado tunabishana nini tena? Amesema hiyo affordable housing ni kitu ya maana sana. And that is what I have been saying. Sasa hii maandamano yote ilikuwa ya nini? Kama affordable housing is a very important thing. Kwa sababu hii affordable housing nchi nyingi zimefanya hii mpango. Kwa sababu kwa affordable housing tunapata nafasi ya kupanga ajira ya vijana wetu, kupanua uchumi wa Kenya, kupunguza ardhi ambayo inatumika kiholela ili tuweze kutumia kwa kuzalisha chakula, na vile vile tuondoe watu wanaoishi katika vidongoji duni. Niga kwanera chisemi asaine kiemerobere mekiranu noko bwaterana eyo kwenekia abana bonsi baikereire chisemi. Tumekubaliana na stakeholders wote vile masomo ya watoto wetu itasonga mbele kwa utaratibu bila matatizo, njia inayoeleweka na njia ambayo itahakikisha kwamba watoto wetu wanasoma masomo ambayo itawasaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Oma Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigabaga kugikeria bale bakomochu muraibwense na kogania enseme kwa meriria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya utasona na nobokoreri bwebigambero. There are people who want to always criticize the president.
Oh, he has commented on the judiciary, he has commented on this. Judicial Service Commission is also independent. And Judicial Service Commission has the right to recruit anybody who qualifies to be a judge of this republic. So it is wrong for the Azimio leadership to start determining who should the Judicial Service Commission recruit. You cannot tell us that a son of the soil in this area, if they are interested, kama ni Chebukati ama nani, if he puts his bid for the position of a judge, that is the responsibility of the Judicial Service Commission, not the responsibility of politicians to try and direct the Judicial Service Commission. These kind of contradictions are not acceptable. Wilba Otichiro oyoro mugavana we county ya Vihiga nigaigerera chitaro chiaruto isko ya Kenya na oteba nacho chiakonyire ase amaunchorio imeyense. The president, due to his visit to those conferences, today Kenya is receiving a lot of money in terms of grants because of his effort. So if the president is going to sit with us here, we shall all be crying and saying, what shall we do? He must go out there and look for resources. Ruto ni gari ira yoko bwatirana na baraivonsi eriogoskia ENSA ya Kenya bosio asensemo ya magendro asabagania kobekensemo chitobauti chinde chionsi erioko bwatirana ase ogoskia Kenya bosio. Mimi nitashirikiana na viongozi wenu wote, wale wote waliochaguliwa kutoka MCS, wabunge wenu, maseneta wenu, magavana wenu, sote tutaungana na mimi nitashirikiana na wao ili tuweze kupanga maendeleo ya taifa letu, miradi ya kubadilisha Kakamega, na vile tutahamasisha wananchi wote tuweze kupeleka nchi yetu ya Kenya mbele. The government, from the national to the local, let us forget our differences and focus on what God has called us to build. Ngoripoteri ya Ndizi TV, eriatariane Evelyn Osero. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Togosuka mote omurai we kiama kia waipa Kalonzo Musyoka mo na babwatani be kiame kio na barabuli tukolia lero nigo banyara ko bagwikira na somo sangrekano bwa masabu nyara ko bakolekana ime county ya Kajiado go kwana kurwa sensemeyo niga sentunde nde Kalonzo nyara ko bagweso kena ko yemo cha serikali ekubwatira nago se asomoro buli bokweneke buna abanya nyimbo banyara ko bagwikira na sense ya hiti engana eyoboigo yanya rakobage gotoguterwa ale amone kigambero korengana na Kalonzo nigatebire omorobiri yorengete kogosereria anene obugima bw'abanyanyimbo nabo igo kogania serikali nyare kobage gotugutera omorobirio oyare. Ya nini kupikimbiza vijana wetu wakaumizwe hata wajui Kifaransa? Inji hiyo ya Haiti inaongea Kifaransa. Kuna hali ya kuwa na mpangilio maalum. Na sio tu because Kenya haikuwa peke yake, lakini kama Kenya itakuwa moja wao ya nchi ambazo zinatarajiwa kuwa katika kipaumbele mambo haya, lakini pia kuwa na uwazi wa kuzungumza kwa bunge letu before we commit our young men and women to do duty on an international scale. Kama hiyo kuna umuhimu mkubwa kabisa viongozi ambao wamechaguliwa na nchi wao wanahusishwa. Kwa hivyo bunge every time. Na hii tabia ya kushambulia pia mahakama, askofu muombe sana. Kushambulia mahakama, yani mtu amekula kiapo kusema he will defend
this constitution, right, as by law established, na Mungu amsaidie. And the next thing ni kusema kukutolewa different types of decision, then unakeuka the same katiba. Kweli kuna haja kuwaombea wa viongozi wajue commitment. When you take the instruments of power, you take them. Manchomo ligereria ni goto kogenda se omotimoko omokekegima gingoira na nkoira nande amo no magani olina kuliria eira togochiko sanga amonere ningo nigo ale omosomba nyabuto nyamura yore omochaki na boigo moteneri bwe kanisa ya Holy Synagogue yego toka sensemo ya Kiogore kerenga yakana togochiko batugo kwanira tuharorera Bible bakore ensemo yabo. Banyarako bagosegeta abana babo banyarako bakweneke bakorera mukiana boigo batiganire kisabu chimbe chikanisa cyakorera ensemo yabo serikali neragenda tukabaye gukora ensemo yabo kurinde omwere wirituko nigo twarorera subwango iga amakweri obotutukanu agenda tukabaha kubwatana amogose iga kubabwata abana abakegati yabo abasaye abokero kende bare ase chiskuru chi university na boigo chi college omochando ngayo chakirete ngayore na kirokende enchiranero rotaranyara koba toko kora omochando yo bene kerengeri kiago nigo kerabe kingenchike imagwetera semitandao yito nabo gwetera ase namba ya SMS yera CTV yago togenda le toskare ngwere na tore asegeka getari getambe.